Min Mejju li ġej, l-isptar Mater Dei se jibda juża sistema differenti brabta mal-pazjenti li jkunu se jitilqu mill-isptar. Dan biex il-pazjenti li jkunu f'saħħithom biżżejjed biex imorru lura d-dar ma jistennewx biex jinħarġulhom il-karti neċessarji fl-iskumdità u bid-dewmien li teżisti llum. Dan permezz tal-ftuħ tad-Discharge Lounge. Zvera dan is-Segretarju Parlamentari Chris Fern waqt il-programm Paper Scan. Discharge Lounge illi persuna meta tkun qiegħda lesta biex mill-kura tagħha. U waslet biex mur id-dar imma tridu jagħmlu xi karti, tridu forsi jiġu għaliha t-tfal tagħha li qegħdin xogħol, forsi jridu jmorru jiġbru l-mediċini, forsi jridu jirranġaw xi affarijiet. Dinha tkun qiegħda ġo post li jilqak, ġo post li huwa komdu, b'kollox li għandha bżonn, jekk għandha bżonn itu għal-mediċina f'nofsinhar tuwiela, bin-nurses, etc. ħalli ma jkunx hemm dik l-aġla li aħna rriduha toħroġ. Fern stqar li l-Gvern huwa konxju li mal il-pazjenti jkunu f'saħħithom ikunu mitluba jqumu mis-sodda tagħhom kemm jista' jkun malajr. Dan primarjament minħabba numru limitat tas-sodod tal-Isptar Mater Dei li jkunu jridu jiġu utilizzati kemm jista' jkun b'mod effiċjenti biex jonqsu l-waiting lists u ma jkunx hemm persuni fil-kuruturi. Madankollu Fern sostna li d-difett taċ-ċokkon tal-isptar m'għandux ikun detriment tal-pazjent. Għaldaqstant permezz ta' din is-sala l-ġdida, il-pazjent ikollu fejn imur jistenna fil-kumdità.